Rồi Thi Long Phú TV xin mến chào tất cả quý chú anh chị cũng như là quý bà con cô bác. Hiện tại thì đang có mặt tại chùa Tức Ray, chuẩn bị làm lễ cắt băng khánh thành ngôi tăng xá chùa Tức Ray quý vị. Thì hiện tại gần tới giờ rồi thì mà cô chú anh chị cũng như là quý bà con cô bác mình cùng theo Thi Long Phú đến chỗ khu chuẩn bị làm lễ cắt băng khánh thành quý vị. Thì vài tiếng nữa sẽ diễn ra đặt bát dạ con lấy ra này đi không ai á con lấy
mời đại biểu có tên sau đây tiến hành nghi thức các ban. Một, ban tổ chức xin cung thỉnh Thượng tọa Lý Đức. Hai, ban tổ chức xin cung thỉnh Thượng tọa Trần Văn Tha. Ba, ban tổ chức xin cung thỉnh Thượng tọa Thạch Thương. Xin cung thỉnh Thượng Đại Đức Sơn Son. Ông Hồ Quốc Hùng. Xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Công Định. Xin trân trọng kính mời ông Ngô Thiện Trung. Xin trân trọng kính mời ông Lâm Sưng. Xin trân trọng kính mời ông Thạch Sấp Pho. Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm, quý đại biểu ban quản trị và Phật tử. Đến giờ này là thời khắc quan trọng của buổi lễ để chúng ta tiến hành các ban. Quậy trân trọng cung thỉnh và kính mời tất cả đại biểu chuẩn bị cắt. 1, 2, 3 cắt. Chư dân tô phô thị mô lê sạp gia nén đòn tế và thân nô ê vang toán với chư dân ya miệng ca lê apara chita palang te say se patavipo ca de api se ki sape patia nén ngang ke pata pamota te. Xin chân thành cảm ơn và xin mời trường học của đại học nha, đồng ngàn phương hay là cả mặt cạn vừa ăn chuột của bạn hay là cả mặt cạn với lỗ tặng vừa tặng một phương có cả thằng đó không? Sẽ xong tặng rồi nha.ประมาณยอประมาณนึกมาไทยยืนทวงบันจันโทนเลือกาสมหล่อบริษัทโครงการจำหน่ายเตียงนึกไปยีบ้านเรากระตูนมาพอลกับสารในซองไอ้ถ้าถึงใช้จิตาบ้านเทียบบัญชีดักมาตั้งมันแม้แต่เรียนกับนอนเราทำโดยวิธีวิธีดักบ้านนักเรียนการดังดีการประสมาสัมพุทธหวังบ้านตราตึงให้ไอ้หวังบ้านเพลงยังเราเอาวันใส่ซับไอ้ก็โตโปรสัตนั่นกับไปโตตรงบ้านในบ้านนึงถึงแค่นี้เราเราการเปลี่ยนเรียนนิยตาเพื่อมันจะไปสองคนยังช่วยว่าด้วยสมัคร7 บาทXin mến chào khán giả cũng như quý bà con đang xem trên đường live của kênh YouTube Thiên Long Phú ha. Thì hiện tại các bà con cũng như là quý Phật tử đang chuẩn bị làm lễ đàn bát các vị sư với vậy. Đàn bát các vị sư với vậy.แต่เรียนตรวจสอบก็ได้เรียนอะไรก็ไปแต่ตัวเรามาพอตรวจสอบว่าได้ฟังก็ประจักษ์สัจจงได้ยีตามีเรียบานกับโรงพยาบาลตึกตูจะไปโจรวมเกี่ยวกับตอนนั้นเราขนมออกการไทยมีความแรงติดเลยเป็นเรียนที่ประสองบานในวันบอกไทยไอ้คณะกรรมการเยอะนะว่ายีตาโจรตามได้ป่ะไอ้เมียนทอกับไหลนุ่งครามเมียนทอกับไหลนุ่งครามทางรักษาสันติสุขมาไปเกจุยกาเพียรักษาสันติสุขเราทางอาสาลำพูท่านพบกับเธอกับบานโจรวมอบรมระบายกาเพียรักษาสันติสุขสำหรับนอกคอยกำเอาทีบนใบระไตรนุ่งผ่องแดง
อยู่สุขภาพเราบริบูรณ์พลานิสังนี้อาจยังปราจุนจะพอดาววิญญาณขันธ์ระบบปุปการีจันจะโดนจะตาอภุกได้ในบ้านปักแบกใจทานต่อหายกับอาจยังแต่ตัวเราอาในสังในป่านไปมายังวิญเตียตาในสังตีปีคือทายตาบานดักมาไทยระแมงแต่ตัวเราอาในสังบานสกัยสับสกัยจบรันตตีนาในสมบานจั่วปตาปาสมบูรณ์สกัยสับกระประกายยิงแสบานแต่ตัวเราพุทธปอตำลายพระประกาคืออายุนาสขาพละในประเทศเวียดนามก็ไปเคลียร์ลายThưa quý vị thân mến, lễ Đắc Bát cũng là lễ truyền thống của Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Như vậy, nhân dịp ngày hôm nay lễ khánh thành ngôi xá, ngôi tăng xá và rất đông đảo bà con Phật tử chúng ta đã có lòng hảo tâm và dành chút thời gian bằng một quý báu đem một số tiền để cúng các vị sư và làm lễ Đắc Bát nhân dịp ngày hôm nay. Như vậy thay mặt cho ban tổ chức lễ cũng như là xin cầu chúc đến Phật tử gần xa đã có lòng hảo tâm và năm mới xin được an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Diệt trừ tất cả những sự rủi ro tai hại của quý Phật tử được xa lánh và tranh thọ. Và đặc biệt hơn nữa thì ban tổ chức lễ chúng tôi xin kính chúc cho quý vị được hưởng năm niệm của Phật pháp, một sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và trí tuệ thông minh càng đến cho quý vị. Sản vật hãy được ra đâu các vị liền đi thuần tha dây ta bất bài sạch dơ hãy miền ca chậm nước vì đặc bà ra ba nê ai tự tuôn mắc phong của sao lan để xong đo trạch chặt chồng chẳng đang lâu tốt bia và ria tặng lại vì đại khăn sẵn chặt hãy ban tự tuôn mắc phong của sao lan để xong đo trạch chặt chồng một năm cả vì chỉ ra bạc đi phòng đại bà chào bạn tên là một chuối vậy ra tiếp tục bạnปีกระทาสะโพกฉลองเราสะพกพอตะตะสลากมาจากคนรัศตะหายข้าชาไปวิเลนีอาเยตากระปุกกายบัตรปอนบัตรตามการกระทาบาปให้บาปที่จีบเสกเยตาระเบียดอันสังเกตจานคณะกรรมการสาและใบจับดาวดาวกระสาบาเยอะกระดาษประกาศจับได้อาเยตากระปุกกายขาทั่วมันจะเตี้ยเลือดเจ็บเปียกขาทั่วมันกระเตียนมวยยังไปเสพสาวบอกจะจะเปียกบันวัเสกเรื่องรันสอดอักบอดสัตว์ในการจุนปีสัตย์เทียมบนวัดในเยตาเก็บปฏิบัติสัตว์หลายเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยโซอเยตาเนี่ยดีปฏิบัติสัตว์โซอเจียง่ายเอาปฏิบัติหลายไก่กันเดียก็ไม่ตัวโตอักษรเดียก็ไม่เพียรเยียเยียเกิดปราณทรงแต่จะวันก็สารคนแดนโลกบาลก็สร้างแบบนี้เอาเกี่ยวกับการเป็นเพียรการขนมกับกัวซาไอ้
សូមឲ្យយតាប្រពន្ធសាជាប្រមាធម្មតារៃកំពុងតែរាប់បានប្រសងដើម្បីយកបានអសរសូមឲ្យបានរំលោះសម្រាប់ជជុំក្រុមញាតិការក្រុមតែងព្រះពាទ្យវេទនាបានក្តីសុខារលទិនទីវរត្រីនេះហើយជាអំណាចមួយយកវិសេសវិសាលក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយយតាដល់ស្រាប់ហើយធ្វើបន្តរាណាកតេយ្យភាពផលប្រយោជន៍